Biyag ti tao. Sinungot aya day ta tuk-tuk-tuk. Nakasapsapa. Matmaturog pa ila na tao. Umayan! Ni, si kamot gayam Shirley. Unay mo tasapa mo malatiw. Nagbayag ka mga amang nilukat itiri dawon, Marcia. Ada ka dararamidam? Awan mo't kareriing kuntupay. Katanyat gagaram. Nakaumay ka. Ay, sumra ka pa Nagyaman nak, Marcia. Agpababirok namin di amo kiti babaunan. Di mo, ada kadwa mo na babaunan iti dakil abalay a pagpapaayam. Saan nga iti ti pagpaayam no bilang laeng? Iti ayan ti bakit kan lakay anaganak tay gayam ti amo. Iti matla ka bang ibang nga ili. O anya, kayat mo? Ay, kasanungay nga ta. Sapay sa anak na irwam nga paay kas babaunan. Kabaalam day ta. Awan mo't sa bala pag serbya mi chay. Day tay labakit kan lakay. Ilutwam kan ilabaam laeng. Sa bagay, nalakalaang mutkit di ati aglaba kan agluto. Nalangarod, tay bagak ka dagiti amok. Kahit kasano, sumurot kan tungarod kan nyakon, tay tulod da kay balay a pagtrabahwam. Kat, uwi na, Shirley. Kabailamaya ti agkatulong ka di ka pa'y makalaba dito'y balay, Marcia. Kabailaktuan wada akong ijay nanang. Nay, agsingsingput ka nga ron ijay Aggagagit ka. Di mo'y pakat ijay ti ugalim dito'y. Anya nga ugaling ay bagbagayo mo tayo nanang. Di kinasadot mo Adaya mo't agkatulong asadaw. Gumagutak tun ananang. Tapno mairwamak nga katulong. Pagalaak mo't lang iti experience. Dahito'y ka diti balay pagpaayak kas babaunan. Nagdakkel mo gayam. Wen, adda ije ka na dati anak da lalaki. Iso atay bakit kan lakay laang tikad kadwam, kan pagserbyam ditoy. Di kagda nagtanasingput dagi ije nga agasawa. Dahito, tagbalin na silid mo, balasang ko, Wow! Nagpintas mo na nabineng. At tapay aircon na. Kwarto tay anak mi daytoy. Ngam nga puta saan mo't nga agaw-awed. Ipausar mi pailakan ka. Kinunak ngamin iti anak ko saan mi akasapulan ti babaunan. Takabailan mi paimot ka ni Tata Carlos nagtrabaho. Nga mipilit na mutlata. Binaybayaan min atay so matagbaya diti sweldom. Anya ngay dagiti maaramid dito'y balayaw na nabineng. Kaslaawan mo ti matrabaho dito'y. Nagadungag pa iso ti alikamin nyaw ngam na urnos mo't akitaan. Agluto ka naglabalaeng, Marcia. Numay papan mo't iti makan, saan kami ang napili iti makan iti asawak? Mayat nga ron, ano kasta nana? Sige nga rod balasang ko. Yurnos mo dagita gargarot mo. Sikati makam mo dito yan Aginan akapailaan. Tauray no bigat ka namang ruging agtrabaho. Hey, sige man nga ron nana, tanay. Makaturturugak mo ton. Nawatiwat nga minti biyahe, tanagadayo mo dito'y lugar yaw nana. Nagadumot tayong tilinuto, Marcia. Kital-talo tayo laang maamangan. Kaya't kung amin to'y spam kan bacon, tata. Iso nga inluto kun Kanda kita daduma, linaon ti ref, inluto ko, ta dandangidan ag-expire. Kasla tayo mo tagpapaskan na iti kinado tilinutom, Marcia. Di kaya danag ka dinana. No, di yung kabailan nga ibusahin kabailak. So, sana masayang na kita. Mabisinak namin una yan. So, sigurado maibus amin dayta. Bakit? Di ka makadlaw. At daraw-rawat ibabaunin ta. Kabailan na nga ibusan ti nga gabsoon alabay na. Kalpasan na. Agpunggapay iti mamidwa. Tila madmadlaw mo mat Carlos.
Inton kuan mangeg na ka. Kasano ang mangagnak nakaturog manang Apay, anyat orasan aya. alauna. Idinalpas tayo anangal daw. Simrag ija kwarto na. Sakpay ki di tinang kalungkong itinanganan tayo Anya? Ay, nabannog siguro Pakabanugan na kumangay. Kawang mararamidin na. Agluto, aglabalaang may. Kaisula ang mga mintimbaga katrabahon na dito'y balay. Iso malagaya ma. Gamuray pa Apay. Nanyalat na iba kakengkwa ng aramidin na. Iso lang. Sa adang agboluntaryong agdalos, wano aginaw. Kawatang kumamatan at trabaho na dangita baka. Anya mga klase ti babaw ng tikas tamag. Mala, bye-bye amon. Nabannog siguro ang naglaba. Hello, Shirley. Nakaawag ka, mate. Kaya't kala kumustahan, Marcia? Nasayat ka kadimo lang ni tabalay dagiti amaw. Ay, kadun, Naghayahay to pa'y tibiyag ko dito, oy. Numalpasak ang makaluto, oy. Kan aglaba, awan arami di kaon. Sitting pretty akon. Kan sleeping beauty. Ay na, nagsayaatan? Kat kumusta ngay tay bakit kanila kay nga amom? Ay, nasaya at mag. Awan mako nakadakwada, tanasingpit da ngagpadpada. Ay, mayat ano kasta? Ala, tarimaan nga ro ti trabahong dita. Na nakatumpong kay tinasisimpot nga amo. Naswerte ka, Marcia. Ay, wan, Shirley. Uray mo't isuda, Naswerte da, mate. Ta, nakatumpong da itinasingpot abahabaw na, Nay, saan yun sa mga usaran da gito'y daduma nga alikamon nyo, nana? Ipadawat yung manlatan kanya. Tapno dama mo makita display di balay me. Nala, bye-bye tamang kita akto iti-itid ko kan kabalasang ko. Ay, agyaman nana. Dagitay kumamot saan naglumaan unay. Tapno social mo takitaan. Ha? Ay, kuuna. Marsya, itimplahanak ba ni ti kape? Taig mong tulangan ijay tires. Ay, wud tata. Sige, mapanak ijayan. Isarurumton ti kape kwan. Wud tata. Kakayo. Sika nga inanabinay. At kape kayo, mate. Ay, kuuna. Marcia, balasang ko. O lang nga road. Ilakaman yun to ni Tata Carlos nga itimplaan. No, agtimpla kayo iti kapiyo. Kanda kayong tumutin ati mangipan iti ayan na. Ha? Ala, da kayong tunti agtimpla, nana. Tanay, masaduta. Makaturturo kakpay ngamin. Kurang titurog ko. Tanagsapa kayong tumot ngamin nagriing itay bigat. Sa kayo asa Iso lukagak. Sige. Tama pa na kung itisilid ko, nana. Hello, Sherwin, anak ko. Kumusta ka ditan ngay? Nasayaat mo't nanang. Da kayo nga Pasensya kayo na. Tay taakla nga nakahaog ka na kayo. Atong amintas asikaswag dito Barang makabakasyonak mo dita. Ay, nasaya at ano kasta, anak ko. At sapay ko mga rod at makaawid ka ni Timabiit. Ay na, mailiw kami kan. Agmay sa ka lang arudan nga anak may. Ada ka pa'y mat iti adayaw. Talaga kasta nanang. Ket, kumusta mo tay kadwayo ababaw len? Nasaya at latamot Iso na lang ta daturturay na no daduma. Anya? Apay nga Nukastamot lang. Di sumapol kayon iti kasukat na. Ay nasaanan, tanarigat man ng tagbirok. Anusan mi pailaan ni Marcia. Ala, mangantayaw na nabinay, Tata Carlos. Nagluto ak iti tuyo kun tinapa para kada kayo kun fried chicken mo't kanya. Purugaan na kami mo itituyo. Manual daw nakastuti paspasinam ka na kami. Oray na tangla kumatilutwam para ka na kami. Narigat ya dalus tinateng. Masapul pa ngamin adalusan kun ugasan tinateng ang mailuto.
Ha? Naimbagday tatuyo kung tinapa, ta diretso prito. Nalala, mangantayo ki din. Naimaslat tamo tuy-tuyo kan tinapalakay. Nay, si ka mo gayam, Shirley. Sumar ka Nag-aawid ka mo gayam, mapadak Wen, ket nadamag ko nagawid kamot, iso ngay mayak. Ni, mayat ti pamagima. Limok magkamot ta na nagkatulong. Sana na kasi di nakakutkutong ka. Win nga rod. Nagimas nga may intimangan. Manula abulan ko ijay kadagiti amok limo magamot tay. Wang nga ron, bagbagay mo ti kasta pamagima. At least nakargaan ng tilasag dagita bakante akudil mo. Kat, impakadam ti panagawid mo ita. Win nagpakada akmat nga ag day of ak. Mano abulan ko mo't ijayan. Nasken mo't na ag day of ak Uri kaskasano. Nasayata no kasta. Mayat ta pinalubusan da ka. Ni, nagmaya mo na kita nakadisplay dito sa salas yan. Itala makitak na kita Ay kwa. Intad ni Nana bining da kita. Ada pa'y pinggan nga intad na. Intad na, ano, dinawat mo. Intad na ti daduma. Tinawat ko mo ta ti daduma. Ay, imbag ka pa'y nga rod Nagasat ka, takas ta dagiti amom. Ngamsyak ngay, didak ik-ikan. Anda nga min imot da. Ay, inatiw ka nga rod Ay, Masidak pa amin kayat ko ijay Makaturugak pa iti anyaman nga oras kayat ko. ay na, nagmayatan ti kasta nga amo. Awan reklamo da. Ay, kapadasan na tigreklamo Tama kang ngagda. Siyak ti batas ijay ko naman. Ay, Isus, di ka unay, Marsha. Di mo abuswan ti kinasingput dagiti amom. Tapno sanda ka papanawan. Pagyamanam ki di ata nasingput tinaranaam nga amaw. Di dakto papanawon lagi jay. Tanasing putda, Shirley. Saan da ang maaramid ti kasta? May mayat sama no awang katulong ta dito'y balay. Tapos sana ka ma-stress. Makapa-stress mo na dyan, Marcia. Di mulat ta ka di ikaskason ni Marsha lakay. Ano usam laengen? Kasla tulong talataken kuhanan at ipanagnaad na dito'y balay. Tawan ket nga ron trabaho na. Tapno damag kwarta na Nakarating to mga may. No apay mga kami na nangalapay lang ni Sir Wayne iti katulong ta. Kita mo naman asaan ta nga na iruwam nga katulong na. Agsubli ni Marcia no bigat saan. Isumati ko na apay aya. Siyak tuman tagpaling kay bakit. Ikanta man iti pagnakman na rin dyan Marcia. Pagsidain tayo tinatag. Awampay makatawan na rito. Ngumperme abimbim sugag. Limok mga ganito gusto. Kaslabigaw la na ipasikig idimay dito. Itamad tang ka. Kasla na puyutan na balon. Nagrawat nga may. Mala, may amon. Sana nasaya at imot timakan. Muna, maglablabo sa balt. Isupayan ti makakaambog ang pili ti si daan na. Naimas pa'y ti si daan na ngam data. Adaya makasta. Nay, apa yun tata? Awan mo't karga to'y ref yawn. Puro natang matan ti karga na. Sapay jak kayat yag sida itinatang. May salat dito'y karabukob ko. Katanusan anon niya tadamar siya. Di kag pili-pili ti si daan. Nanyamo ti kasta. Kasano nga raw na pumigsa ang trabaho dito'y balayaw. No kasta ti pasidayo kanya. Ay awan kumutungak mang nanano kasta. Madi mo lang tinalok magunay. May mayat ay katamtaman na pamagi. Nan, ikandak iti pakitsenda. Siyak ti mapan makitsenda. Tiyo mo ti makitsenda. Awaran, impaling kimeng ti kwartami. Anya? Basit la tinabat-bat ya pasensya kung bakit papanawa kung na dyan maresya numapunwana. Mala, sana bale.
ta si Degan nga agawin ni Sherwin nga anak ta. Isunton ti makisarita ken kuana. Nakarelaksak. Hindi nag-day off ti babaunin ta. Yung hindi nagsuble. May stress ang manang. May mayat sa nung pag-di-oven ta nakanayon na niya Marsya baka. Marsha, di ka kadipa aglaba. Aldaw nga minan. Madamdaman to pa yan, nana, tanay. Kalkalpas ko anangan. Ha? Ni, kano itay penalpas tayo anangan? 2 oras ang tinapalabas. Nangilabanak ngamin, nana. Ta, agsaraaw mo ti tiyan ko. Anya? So, panawan dakpay lang dito'y salas. Tagparpaak, nana. No, kaya't yumat. Uray rugyan yun. At yaglaba. Ta, ituloy kunto. Intun madamdama. Hindi. Apaya sikat yung glablaba bineng. Ituloy ito ni Marsha. Ano madamdama? Ay. Nakabaybayag mo. Kanon to pe amalpas da ito'y no oray ko pailaan. Ay, sana mabalintikas na kararamidan na. Ayan na ya. Aday di salas. Naiturog na. Anti pa nagpalpana. Paimpantay na kringan. Saan ang mabalintikas na karamid na? Ha? Marsya? Agreeing ka man dita? Ano? Ay, apay ay, disturbo kayo mo. Titipan naturog. Ninahanam abining taglablabay dayan. Baliktad sa amat yung ti sitwasyon tayo. Sikat sa amat ti boss dito ko yan. Kada kami ti katulong. Sumanao kayo mo. Ay. May masan titurong ngam disturbo kayo. Di kayo disturbuan no da kayo ti matmaturo ka. Apayakas na kayo. Respetun nyo mo tati kabayo. Namo yung nga damat maturog, di kayo sumanao. Ha? Carlos Lakay! Ni Sherwin madya si Mang Part! Ha? Uli kang pulsa! Kapit lang! Inakringan ni Marsha. Apay aringam. Paybayam. Tapno makita si anak tatikas de alangana. Ha? Ayan, umaykan. Intasabtun ta anak ta. Pekan! Sino dahi tinakaida dito yung sofa na? Ay, kwa. Iso day tati babaunan dito yung balay. Anya. Kasta ti aramid na day tababaw na yung anak ko. Kas lamanti ka maturog. Uray bigbig at maturog. Kas ita, ninanang mo taglablaba. Sakmay tagdaldalos. Ngam day tababaw na yung maturog taramid na. Kanya kayo mutan, maturog na tao, ngam sumanao kayo. Nay, damo gayang bisita yaw na nabinay, Tata Carlos. Sino da ito? Basta ka dito aramid mo dito balay. Maturog. Kabayatan ti pa nagtrabaho dagiti dadakkel ko, ha? Ha? Ano kasta? Sikati anak da na nabineng kan Tata Carlos? Wen, Jacqueline pagaro pa kas tatar aramidam dito balay, ah. Kwa... Anay ko, nagsakit nga min ti ulo kan mataksar. Ganti dyan ko. Aguri-gurak gamin. Nita, nalaing kapay gayam nga artista babae. Saan mo't Kulaat ama di ti bagbagay. Agkakapsutak nga rudan. Ala, bumangon ka ditan. Ta ako kusam amin ang akagawam. Ta pumanaw kan dito'y balay, itamot lang. Anya? O anya ngay, yawa ng trabaho, Marsha. Kung nagtumo nga mingking ka, di mo ipakat, iti sabali ti ugalim dito'y balay. Natangsit nga minjay, anak dagiti amo. Kung namutlan na sino abak nang mo. Saan na abagay ti baknang da dyan nalastaw? Nangato ti purwana. Saan nga isuda ti ayan ti problema anak ko? Sika. Kasanaw, agistambay ka man, nandito'y balay Taawan mo tin trabaho. Di mo mga mintarimaan ti trabaho. Kaisuna nakatumpong ka itinasingput nga amaw. Mabuso ka mo nga main. Di kay ka di madanagan? Makasapulak to iti sabali pagtrabawak. Sales lady ti aplayam. Sana babaonayin tasaan mo abagay ti kasta.
Katulong ti kayat ko. Tamakan ko amin na kayat ko akanin. Kan numalpas ti trabaho, makay na naak. Day ta silis lady ngay, ha? Kanayo na nakatakdar. Aho, uray awan. Kasanungay sir. Alaon da ko nakatulong yaw. Taga kabangi bangaklaan nga barangay. Awan sabsabali. Sige. Basta nagagat ka, ha? Diyak kaya ti sadot amabaunan. Awan sir, promise, nagagutak. Sige nga ron. Mabalin mong timang ruging agtrabaho inton bigat. Hoy! Agreeing ka na! Marsha! Ang tawad! Anya, matindi na lakay. Kaim-imasan pa'y latiturog ng pumanukaw kitin. Ay ta! Ay kaksanday ta nga amok. Marsha! Mabiglaang! Gumayan! Bumangon ak manlangan. Nagturay mo't na ito nga amok ko. Nakalas ti aramid na. Unay baten ti kasta pa nagre-ring mo. Aldawa na! Nakasapsapa pa'y laang mo't sir. Agalas sa ispay la itagsapa. Naladawan day ta pa nagre-ring. Alas 4 ti pa nagre-ring mo. Takasta ti pa nagre-ring ko. Anya mo dun? Nakasapsapa? Ala, agawam kit din dagunay. Ingagluton, di ka sumanao. Muna kayo lang arudo na bimangon, di ka pala nagsaang mo. Nita, nagalas mo ti pa nagsasaw mababaunanan. Nalalas pa'y kada kayo Sana gaputa mo kayo kat kunamlan asino kayo muto namang bugbog kaw kanya. Nita, naturay ka babaunan na. Disturbo kayo iti panaturog. Kaim-imasan pa'y lati panagkukot. Ngamriingan dakmat. Jaklay pagarop akas tati ugalim ababaunan. Lawan kon anakalaking ka. Lawan kumuta simbrek kada kayo kas babaunan. Hanya, ha! Bumaro ka langan! Tas umapulak iti kasukat mo. No pumanaw, di pumanaw. Saan kayo pagtatakunan nga amaw? Adaw ti master ka sa balay. Gundawayak ti kaawan jay lakay nga amok dito yung nagtibalay na. Ako kusok amay na pakairanudan dito yung balay na. Tapno makabawi ak iti panagtrabaho kiti may sangal daw. Nagbasit intod na swildo kiti may sangal daw. Kurang day jay. Jay. Jay relo nga adda ijay istante. Oh, nagpintas. Ala ko, ipaunag ko itibag ko tapno saan ang madlaw. Mapanak nga rudan, Sir Lastog. Mabit lang. Di ka basta rumwar dito balay ko. Nay, apay? Idi may ka dito balay. Kipik tabag mo. Ngam itataagawid kan. Nabnabsogan tabag mo. Ha? Ay, nakita'y badok, nakita'y asar. Ha? Ala, iti sumtibag mo. Takitag ti kargana. Adda karbangak amang check up iti bag mo. Manjak Ang pwede mo kaya't kay pakita. Adda ilumlumong mo niya. Ha? Ala, iti sumtibag mo. Kitlukatam. Nagtatakaw ka. Ha? Ti kunam, makaligtas ka. Adda ti CCTV apamaniknek kenda gito'y adda dito'y bag mo at tinakaw mo. Idarum ka, Marcia. Di ka pumanaw. Tamanga yabak iti pulis. Di lang mabalay na di da kun idarom, sir. Ta isublik mo't na gita. Yak mo't tuluyon nga laan. Isublikon, sir. Kunak basura da gitan, ni sungay nanak. Ha! Nalaing kang agrason. Siguro, si Kudengar Aramidam ti Kastelya. Ala, saan mo't italaang. Sorry, sir. Di da ko man idarom, pangasiyaw. Masapul amay kan kay ti pagnakmam. Tama nga no Aramidam tumarin iti sa bali. Pakawanan da kuma, sir. Isublik da kita. Di da ko maidarom. Ay nagar-aramid ka, Marcia. Makitam ti bunga ti kasta nga aramid mo. Nanang, anya nga iti aramid, tulungan da kuma. Anya kuma nga iti may tulong ka. Risutem day ta a problema. Ta,
Sinirek mo may. Namin anaw abinagbagaan ka agam natangken ti ulam. Saan nga amin ang matumpungam nga amo ket nasingbay. Kayang ida. Hay, nakatumpong ka laki nga rudan iti katapat mo. Nanang, pagnakmam daytan. Ken pagadalam daytan, Marcia. Biyag ti tao. Rufa, itanag ko ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayan ni Celine. Wan anang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Sana na sumurak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ading ko. Day talaan ti ipagpakaasikan ka. Silin, agaukan tamangantan. Ninanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige. Agawa ang mirod tani. Mabisina kon. Nanang ko! Huh? Pingatan. Silin? Silin, apa yan? Ninanang, auntie. Saan nga gangangas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin silin. Maturog kan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunan tayon tinapagting na. O niya nga rod. Talaga akas ta. Nadaan mo't nga rod itinadagsa na sakit. Awanan ti inak, auntie. Ti patpat gakunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapantayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo laang nga agigitan? Ada umununa, ada mo't maudi. Kasa na bale? Taadak nga antim. Imbilin na katiinam kanya. Isa, di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka ha. Diyak kaya ti sukir. Masapo la surutem amin apagayatak. Nawatan? Wan, auntie. Silin, rumwara ka. Kahit amangan lumarabya na ka sumangpet. Agluto kanto niti ka na, muwen. Wan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Nakagsapul iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya ngay Rofa. Adda na sa pulang agtrabaho itiklam? Ay, awan pa'y nga Rudzelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inuferan ko may tidakil agatad Ti dalat takayat. Siyak nga minan Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngam nutila nga. Saan pa'y amadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipili ti bagim nga agtrabaho itiklab. Iso pasensya wan. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo. Ha? Manungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho itiklab wan.
Jay ubing, sexy, kanapintas. Ha? Ape akit kitaan na kanti. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Napintas ka, Silin. Kan mayat ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pa ilaang. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka iti gayam ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Jakla yung pagarop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Sino pa'y kumati timmawidan na no saan asyak nga, auntie na. Natayumat Agong langan kat agduman, Kasta mo tikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Jak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahil iti ibadom, Silin. Ingkan agsukat ijay dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Lalaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Wah. Ano sangitam na Alan. Ay, mayroon kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idi rabii. Adtoy, auntie. Oh, nakaado ka Ada amin nandito Wen, auntie. Apay ngagsangit ka nga. Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, auntie. Sana mabalin? May mayat ijahain, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itid mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta jak kaya ti jayin, auntie. Silin, saan anatang ti ulom? Dinakpagunten! Sa baliak na makaungutak silin ha? Ha! Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ha? Eh, saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana balit, hapaawid akmatan. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dito yakon, sir. Kat agyaman iti pa nang itulod mo kanyak. Itulog ka naging gadita balayo. Ay, saan? Agungot ni antik. Istrikto nga min ni antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag nga minti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, may ipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo, di makaadal. Ha? Wen, auntie. O ano kasta nga rod? Awaten ta, ti jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta, i-shoulder na amin, pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito yung auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Ngamjak kaya ti pumanaw dito eh. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry? No di ka sumurot ken kuana? Di ka madanagan. Tanasingpot day jay atao. Ngam, dita pa yung nay amam mo day dya atao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot.
Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, Silin. Di kagbabayin kanyak silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong kunam kanyak. Tudwa kami iti babaonan dito balay. Agsingsingpot ka wen. Agadal kanto na imbag. Tano makaturpos ka, uray agawit kanto ni balay yo. Wala, umay kan, taitulod ka iti agbalin na silid mo. kasla na singpot-mot ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sabay lang kumangarod na matunoy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, adto yan ti bayad tinla kum abag jelo. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalami ti kwartam. Ay kad, nadiskarte akmut ah. Apay, si kalaang ayat da kwartana jelo. Agdan sa sugar daddy Ay, ano sugar daddy nga ipagbagamot. Awan. O, ala kitin. Awate mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan ti bag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwan, Manong. Kat kumusta? Magusto kami ti pagadala na nag-enroll am. Medyo may ikawaak. Awan naman mo kijay ngam okay laang. May ruamak to. Basta nagsisingpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanyak. Kat di naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwan, Manong Jerry. Wala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na tapno presko ti panaturog mo inton madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay ay masapul nga itrangkam ti ridaw ti silid mo, Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Di ka nagkadkad, Silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapaap ko nga asawahan. Mala, mangan kan, balasang ko. Tapno saan ka amala daw ijay pagadalan yawan. Uwan, Nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Nagagaw, di ba nagsangit mo? Kan limtag dagita matam. Awan day jay, Nana. Alala, jakon agdamag, tamuklatan nga da pagdaldala ng balasang ko. Taam-amukaw ni Jerry. Anyat kayat yung asawan, Nana. Madamag kumanlaang balasang ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlawan na singpot kayo, Nana. Isungag talagak kada kayo. Di damo. Nakunana at tulungan na ka makaadal. Ngamtsak laing pagarop nga dagayam sukat day tapan ng tulong na kanyak, Nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam amu nakakanyak. Nakunana, akayat nakaatulungan. Iswa, pinagnaid na ka dito'y balay na. Agam amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakes iti amok balasang ko? Agam, saan laeng asika? Tinultulungan na. Adong tiinsangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalon na. Kun agbalin mo ang asawa na. Ang awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakan ko na dahito'y
kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng gut ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dunan ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka nagawin. Na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka. pudno tibag pagkak. Tay ko namgit Adda lalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Adda! Manipo dita. Di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Hapay ngay mawag ka, ha? Auntie, di na kaya taparwar ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kun nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa balya plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala. Sana bali at tabak na. Saan ka nga agrigat iti sidong na? Diyak kayatan dito, auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Di ako, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawis ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan dalaak. Diyos ko, tulungan na kuma. Yan dayo nakiti da ito a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti day siya balay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawi ti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakmat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan. Nadadaalan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isaan nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Taing kagkape. Oh, adto ti kwarta. Ikagkape. Para bangonan. Kat agawid kang tumutan. Adto ti pagplete mga agawid. Awan balay ko pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Ulila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay tan alpasan ti jutik. Napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan na damang gundaway kan ka. Ado dagiti walang alalaki dito Iso delikado. Kunak nga agsapulak iti pagtrabahwak, sir. Ngam awan mo't amamok dito No kayat mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan ng timang kadwakan ko na. No kasdyang awa na kay Jibalay. Patpatgak ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na, nasaan tinapalabas ko. Dagiti ng kaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadal nak.
Aging nga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kuana. Kasta gayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok! Nagsingpot ni Celine na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw abalasang. Sana kas kadagi tidak druma. Nangkadkadwa kaniyak. Nag-uuyong da. Hanggang ni Celine saan? Nasingpot abalasang ni Celine. Kasta ka di Lola? Di nasayat, no kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbalin nga asawam. Nasingpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga sawak, Lola. Kunak man o diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang mita, mabalinan. Tadan kurso na ka para kin kapok. Ni Silain. Agyamanat, tadinak pinarigat iti husto silin. Inaklonak matlangan. Mabainak ko mga klon kan katasaan na ka maikari, Jude. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyamanak, ayatan kamot silin. Ken awan tirong bangay bayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyamanak, Jude. Kunak no jakon makasara kitikaskan kakasingpat a lalaki. Kasanungay, agkasartan? Kayat kan nga ikalay Sikat ti makaam mo. Kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no ita lang ipasyar ka dito'y Jude. Amumat ti makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kaya't makita dahi ti a lugar. Maawatak dahi ta. Ala, dumsag ta nga ro din. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Silin! Si kakadidaytan ka, anakan? Uwan, auntie. Ape akas ta tila ngayo. Ay no, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Ha? Apay, auntie? Ay kwa, inapiktaran ti sakit ko, ti panagkita. Ken, diyak makapagnan. Tapo ti din, ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan nabaybay up. Awan mo nga rod kwarta, pag-agas ko. Ururayik langan ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano auntie. Kasya na ka ti Diyos, Barok. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Diyak amo akas to iti kasasaad yo. Siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Gamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas kanakan. Sorry no, di mo natunoy, dagiti harapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yun dagi chay, auntie. Nayatlatan niya Apo Diyos, taurekas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao.
nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan para ken ka, kanakan. No, kunam, anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Karbo nga matyak balin ang naragsakan, akan. Kat, ulitak ate agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan. Biyag. Titaw. Ala, itulod kayon, tata. Kasla saan nyo matan ang kabailan ti agawin? Di ka matanagan kanya. Kabala kaya, wait di bagay ko, rekastoy. Parte ka. Amangan no kanya pa'y ti mapasamak kada kayo ijay dalan, tata. Ngamin, rabi una yun. Di ka matanagan. Lakaya ko. Mano atawanin nga, agaw-awin ang iti. Kastoy. Ngamawan mo't dakas ang napaspat sama kanya. Anyo? Dito yakan. Ala, sa kunti makamo nga gawin. Sige nga ro, tata. Agan-anad kayo, ah. Ay na, kunakon kat, nabartag ka man ang lakay. Sa di naman ang ayatinapan mo na kinuman. Nagapuang idayan na bilay. Nagsasat kami. Kasangay ngamin dyan tumboy ang kapsat na. Ay na, unay kamutan lakay. Ay, sanda kamuta paritan nga uminom. Ngam kita kumamot Di mo labsan. Imbaga ta nakaawid ka pailaan. Wampay na puta ka, napanak. Naginom mo dyan, nagawid. Uray ka sa nung di barna ka, makawid ang bakit. Nala, gusto nga rodan. Hingga maturugan. Di kan sumanaaw. Nakaturugan dagiti apam. Ang mga numadisturbo ti turog da. Ang ngamat ni Lolo, Lola. Nabarta ka nagawid di rabi, sumanao. Ay, wan nga rod. Adda ka nun na pananapaskan. Iso nakiinom manan. Yak nakaturog iti gusto, ta sumanaumat. Ulit-ulitan na dagiti bagbagana. Ay, malapasin siya. Amon, apokwan. Agawid ak inton malamig di balay ta, jaya ka maturog, Lola. Jak kayat dito yan. Anya? Jak maanusan ni Lolo, nakos dyan na bartek. Sana maumumang agsasaw. Uraging gat parbangon. Anya? Nabartag man na ni tatang nga nagawid idirabian ako? Uwan tatang. Saan nagpakaturog? Manipod si Mangput. Aging gat parbangon. Sumanao. Ay, unay ni tatang. Talaga di na maikat na dyan ng ugali na. Kat anya ngay nga rod, uray kas dyan na asumanao. Tinapatag, saan atay agwala no nakainom. Day lang tasao asao. Saan amabampannog. Sa bagay Iso na lang, tadi na paturugan ti kabalay na no kas dyan sumanaw. Maalabay amon, ang mga numapan mo manunungtan ni tatang. Uwan nagpaiso tatang. Baybayan yun, tanausawa na ni Lolo. Agyaman tasaan na naira na nga daki di balay. Ang mga no pinagsasawa. Nay, si kamot kayam Waldo, anak ko. Una nang. Apay awan ni tatang? Naawan, rimwar, tsaka mo no napanan namanon. Ay, ang mga no napan mo nagpirok iti kainuman na. Saan mo't siguro? Ang mga no napanlay di bangkag. Nasaya to kasta. No kas dyan nakainom ni tatang, kaya't sumanao. Awagan dak iti balay ta umayak adagos. Buong takman. Sana nasaya ter aramidin na. Laklakayan nga awan, manaknakim na. Ay, Di nalar aramidin ang dikas dyan, no, dak diti balay. Ang mga no pagsasawak na dyan alakay. Umadanin ti kasangay ti anak talakay. Ito'y tayo ka di balay nga iselebrar.
Hindi nga rin pang panunutak. Nasay-sayat sa, no di ayan datatang. Tanalawlaw at space ijay. Una, nasaysaya at matlaang no ijay. Ngamin, no dito'y tayo balay, sigurado asaan ang makaumay ni nanang. Di namot kayak ti umay dito. Wun nga ron. Ala, ibunag mo to nga ro dagiti kaldero ang mausar inton kasangay ti anak ta. Ala bakit? Siyak ti makamo. Ay, wun kaya. Di mo liplipatan nga awisan, nagiti katrabaho, ama. Awisak mat, nagiti katrabaho. Wen, lakay. Sigurado nga umay da. Wen nga agpaisuan niyo. Kasangay gayam jay putot mo inton Sabado. Una, umayak pa rin. Awan mo't papanak ijingal daw. Okay, agyaman na, pre. Ay, wen gayam. Ijay ka di balayo. Ijay ang datatang. Nalipit ti space, ijay balay no bilang. Una, sigurado. Mabartak tumanin ni Tata Mayong. Samat siguro. Takmat. Amumat. Mabutang kanyak ni tatang. Sa bagay mo't kitiya. Ala, un. Umayak no Sabado, pare. Amoy manipo di day. Aging kay tala. Kaya kon. Ada matatao tiyag tal talaga niya. Gusto daytan. Adun tinainom niyo. Mangantay kitin. Mga nakailatan na ako. Amoy mo't kanya ka. Mga nalatan na mabisinak. Gasto nga ba? Pre! Isuro ka may papaniti trabaho. Dengyan nyo, tibaga ka! Tatang. Kanya kayo mo't tan, tatang. Gusto mo't kumadaytan Da kayo mo't tan, ti makarangrang. Gusto mo na yun, ti Bartak yun. Yung kayo maturugan. Ay, sana na ka. Alagan man ngayon nagmaturog at ano ti bisita. Ala, aramida niya, aramida niya ta. Istorya kami kanipari andeng. Ala, husto daytan lakay. Nabartagkan ko nakmart. Amo ka taparte ka. Sa anak mo nga gol-gula. Wen angam nakababain ka dagiti bisita. Itay ka pa'y laasuman na udita. Ulit am te bagbagam. Anya kayo mo tatang. Itay kay pailang abagbagaan na sumardeng kayo. Yung ada kay lata dito asumanaw. Sumardeng kayo na buyatan ka iti danaw. Anya. Didak pagpungpungtutan tatangan eh. Talaga asuyatan kayo iti danaw. Anya. Di kay pailang amin mapan maturog. Maminsan pa nga damangag ko sa uyaw. Ay, nakababain ka na iti bisita dahi tangar aramidan nyo. Anya! Ay, waldo anak ka. Apayakas dyan mo ti panagsasaom kanyak nga ma'am. Kasanumot ngamin tatang. Kat kas dyan mo ti aramidan nyo. Amugmat na parte kak. Ang emure kas jay. Saan kumamatakas iti bagama? Sa pa iti mismo asang wanan dagiti babarkadam. Amaw, lakay akon. Ngamiti da ito akinalakay kao. Si kala mismo nga anak ko tinakaibaga kanyak iti kasjay. Dagiti naganak ko iday. Kadyak imbagbagawan na pinagsasawan ida. Nasakit tinakam ko kan kawal daw. Agtal na kayo man tatang. Ay, sumanao kayo manin ako nak. Imayak, tao may kukumaibaga kada kayo. Akasangay ni nanang yaw inton sa badaw. Amang ano nalipatan yaw? Saan, Tatang? Saan may analipatan? Hanggang pangasiyo ko ma, tauray saan kayo nga agawis iti sa bali a tao. Ha? Ngamin, mangibabayin kayo laeng. Sigurado ada kayo tumanon ti mangmangeg. Sa kay tuman asaon. Anya, 5 kayo lang amin nga awan sursuro yaw. Di kayo lang amin agulimak no adda bisita. Iso ano addan to pasken dito'y balay. Uray saan kayon nga umay.
Tasaan kayo nga imbitado? Anya, Lakay, apay mo't nga minakas di timbagam kinitatang. may na makapungtot ti ore asinaw no kas jeti manggam. Nakababay, nagano bisita. Win ngam saan kumamot akas di timbagam. Mabalin mo't nga inay ayom kumaama panlaangan maturog. Ay na, amuyo mo't no siya ti makapungtot. Ibagak ti bagak. Amak manday tawo no saan. No kamali na. Ay kamali na. Ay unay kan ayang walto. Amam day jay. Ngam na iturod mo a pinagsasawan. Bidot na nga rod. Alangan mo't abay-bay Maruam nga mindukas jay. Waldo, may sakamot nga ama. Kasi itinako na ni tatang. Sapay la kumata saan munto ang mapadasan day ta iti anak ta. Awan mo't madingar aramiden na. Suman na ulaang nukas ti ama bartek. Jak tumapadasan day ta. Tawan mo't ti madingar aramidag akas kinitatang. Maklaw ti naramid ka anak ta bakit pinagsasawan nak imbabain nak. Hanya nga rod ngay. Kamanipod mo't ide kas deti ugali ni Waldo. Nalaka makapungtot. Sapay la kumatadinan tumapadasan ti mapagsasawan bay. Nalala huston. Bareng makapanunot ti anak ta kat umiagkid daw iti pamakawan. Patsyem, kano nakahahay pride. Nala, datan na naganak na ti mga awat kan kuana. Gapo iti kas jay nga ugali na. At danto latagundaway ang makapanunaw. Lakay, aging ka dita. Awan pa'y panggap mo amapan ijay ayan datatang. Anya taramidak ijay ngay. Inkaagkid daw iti pamakawan kada nanang. Nang runa kinitatang. Tirumbang daw iti pamakawan ko ni tatang. Anya? No sana kas jati aramid na. Di jak kumamu pinagsasawan. Na-pride ka mat unay. Mamin ano nga ibagakken ka nga amam day jay. No awan ni tatang, awan ka mat. Adula amin asa ako na akon. No awan ibaga masabali ako, pumanaw ka na. Anya? Ditak man isuro na nang, tatang. Amok ter aramidag. Anya? Darrell. Ada ako ni tiusto nga edad. Amok tinasayaat kan saan, tatang. Ako, adupay dagiti ba nagasaan mo nga mo. Iso adumag ka kumamot kada kami iti inam. No kasto nga day bagbagami. Dumungag ko nan. Kasano nga dumungag ka? Kahit saan mo't ahosto ti bagbagayo kanyak. Anya, Ala, panawandak ditoy. Ang mga nun niya pati maramit ko. Sumanao kayo. Ning, si kamat gayam ti masabot ko, Daryl. Ha? Nabartek ka. Kas makita man, nabarda nga. Yan, bagampal lang. Anya? Nakita mo lang ako doon na nasana nalintag di panagnak. Ala, labsan ka man laungan. Ang mga nudyak makapagtapil. Katanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Oo, patsyem. Ay na pare, nagalas at talaga ti ugali jay anak mo. ay na, pasensya ka na ti anak ko pare. Palagi pa nyo dahi ubing. Ang mga numakatumpong to itinauyong. Bugbugin dalakit di dayay. Lukas jay lat na ti ugali no. Kanayon mi matapalpalagipan. Ay wala ta. Ay, talaga nasukir ti anak mi. Daytan jay ibagbaga akanayon kan kaidi ni tatamayong. Anya, awan pa ilan ni Daryl bakit? Kinurabiin. Wan nga rod lakay. Sigurado, nabartek tumaninday jay nga agawid. Una yan. Talagang awan dengdenggan na pang magbaga. Wan nga rod. Numaminsan, jaklata nagtagtagari. Ngamin, oray anya ter aramiden ta. Awan lat naman ti panagbalbaliw na. Hala, kasaritak to ti anak tayong to sumampay. Siya ti maka mo. Daryl, rabiin, ngam adda ka pala dito yung agin inom. Una, tatak.
Abay, ada parikot na, ha? Awan parikot ko. Ngam sigurado nga agur-uray dagiti dadakkel mo. Ang bibig. Ikan naman iti may sab. Buti ti arang tayo tuloy ko ti akin namin siya balay. Ano? Ikan na! Sana ka pumano dito. Kasi ka lang nagwala dito. Ituloy ko ti akin. Darailan ako. Gusto ko man, dahil pa nagininom mo. Ha? Nakainom ka si Mang Pait. Ngamadda pa imot mong anak. Apa nga minayatatan? Anya ti parikot siya ti panagininom ko. Kadyak ba't daw-dawatan ti gatang ko kwarta kada kayo? Anya? Wen, pudno day ta. Kwartam ti gatgatang mo. Ngayon para kanyak. Pampanunutag ti salon at mo anak ko. Ano lamin? Tiyam na alakay. Hindi ka man lang dyan. Pumano ka? Amo yung matadyak kahit ni masermunan. Ala, pumano ka yun? Ang mga nadyak makapagtapal kat may buyat ko kada kayo ti arang ngayon naman. Una yun ti anak talakay. Apay akas tamutan. Saan tamot ang nagkurang iti pamagbagakan ko na? Nga maapay akas di mutan. Buwan nga roda. Kabalan nakmot na pagsasawan. Uray limpyo, uno na bartak. Sapay na ko matadapay namnamang agbalbaliw ti anak ta. Gusto ti ko na ni tatang. Makapasayar itirik na. No mismo nga anak ti mang sermon kan ka. Mariknak itan tinarik na day di tatang. Gawin ti panang sungsungbat ko. Uno pa nagungungot ko kinkwana idi. Lakay. Agbabawiak bakit? Nagaman yan ay. Awan mo't tanday di tatang pagkidawak iti pamakawan. Agyaman naklakay. Tanaka amiris kan. Ne, nakapilis ka matanak ko. Papanam? Itangal daw, ti pumpun aman ni Roy agayam ko, nanang. Isa ka mapanak. Ha? Kasta ka di? Ay katuan Mapan ka anak ko. Ngampang nga asim ko Di ka unay uminom no aday pasangod ang arak. Dependin to, nanang. Ay, awan pa ilang di anak ko. Sigurado ang nabartek mananday dyan o sumangpat. Ay, sa anak mata nagkurang anang bagbagay ti anak ko. Agam apay nagbalin na kasjay. Daytoy kadin ti bunga ti aramid ko iti kalabas. Ti panang basbastos ko iti ka ni tatang. Diyos ko, pakawanan na ko ma. Gapiti nagbasulak iti amak. Kat sabay ko ma. Tanapakawan na tayo di tatang ko. Tatang? Nasayata dakan boy. Tatang? Apay nga narakop na kanak ko. Naggapom ka di. Tatang? Oh, apay nga agsangit ka. Ada ka di parikot mo. Pagkawanandak ko matatang. Naglablabusak ka na kayo. Ha? Imatindarak iti pan na kay tabon, diya matigayam ko. Kat sakmaya na itabon. Ado dagiti nagsawa pang lakayan. Kat pasig apam magbaga dagiti imbagbagada. Kat husto amin dagiti tatang. Anak. Pagbabawyak amin dagiti nagbasulak kada kayo tatang. Napatag kayo kanyak. Kat manipot ita. Agbalbaliw ako. Kat aginggat kabaylak. Ikataw kong tiara ka bisyok. Agyaman na kanak ko. Gaputa na kaamiris kan. Kat sapay la ko ma. Tagtultuloy ang dayta apa nagbalbaliw mo.
Biyag ti tao. Nay, naggapuan yaw. Rabi, enjoy. Kanapi akadwam ni Melinda nagawid dito'y balay. Awanan ti adu pa asawa nanang. Pastor kanda kami. Kaya't may ti maturog. Agmano ak, nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang ka. Nala, sumurak kay nga ruday. Mabit man laang juway. Kaya't mo asawan, maturog dito'y balay ni Melinda. Awan dakas na nanang. Taagayan ayat kami nga rod. Sige, ingkay mo't maturugan. Nagturo kami di Rabi, Melinda. Kwa tatang. Nagkuyog kayo ko ni Joey di Kalman. At nakakita ka na kayo. Ay, kwa. Talaga ka di mon masinaan tayo dyan lalakay. Saan la asyak ti mangibagbaga asinaam ni Joey. Pati dagiti kakabsat mo. Apay talagang awan dengdenggam. Ladingitag. Ngam, ay ayatag ni Joey, tatang. Kat namin adun anailawan kami. Makitam. Di inaklon mo tipod no. Diyak mabalin asinaan tinubyok. Tadan na pasama kiti nagbaatan mi, tatang. Saad biya kayat dahi dya Joey aparakan ka. Kinsaan mo't akayat ni nanang mo. Di na kayat dahi dya ataw aparakan ka. Kan may sa, ubing ka pa ititawon mo a 18. Agad-adal ka pa'y laang anak ko. Ay ayatag ni Joey, tatang. Diyak kabala na sinaan. Duang aldaw na di kasi mrak iti pagadalan yo, Melinda. Apay, awanan ti plano mga giskwela? Awanan ganas ko nga agadal. Emma, masikugak ngaminan. Kasano adi ka agsikog, kat ibantay mo mat ngamin ti bagim ka ni manong ko. Anya nga ita, agbugi kan Nagayatan mi adwa ka ni Joey ti panagsikog ko, Emma. Aklo nam ngaminan. Sikatin ang idanon iti bagi na iti kabsat ko. Abang ka mata babay. Madlaw adi nakayat ni Emma nga agbalin nga ipag. Anya nga rod ngay. Masikugak mon. Awanan ti maaramidan na. Inununan ti lalaki ngam ti panagadal mo. Sorry, tatang. Masikugak kon. Kanya nga rod. Adaditan. Iso pagsasaritaan tayo ti panagkalay sayo iti dahi dya lalaki. Uwan, tatang. Kat agyaman nak tapalubusan dak ama ki asawa. Diyak kumapay kayat ta 18 laang. Kinagad-adal ka pa'y. Ang masikog ka magaya man. Iso masapol nga agkasar kayo ni tinubyaw. Uwan, tatang. Ulitak. Pakawanan dak kuma. Good. Pagkasaran tayo idan lakay. Uwan na, tamasikog mo dyan naktan. Ay, anyamat ngamin ang tikas dyan nga inaramid ti anak ta. Inaramid da ko na ma. Tasaan mo la dyan anak ta ti aking basol iti da ito'y. Pati ginubyo na. May sama tasan ngagpampanunot. Lakay. Ay, nusan la masikog ti anak ta. Santa kumapay a pagkasaran ida. Ang masikog matag. Nalpasan ti saritaan, may papan iti kasaryo adwa. Tangay, dahi ti pinili, Melinda, ay kawang nga rudon ti maaramidag. Tatang. Ket sapay lang kumatawan to ti pagbabawya, iti anak ka, iti panakiasawanan ken ka, Joey. Ipasiguradok dahi tata. Ay, tatang. Jack bebe ang ti anak nyo. Dinto laki ti agrigat iti danak. Tadamo trabaho, tatang. Dito agbisin ni Melinda iti sidong ko. Agraman, dagiti agbalin nga anak may. Rumbeng lang takderam ti agbalin nga ama ken asawa. Di ka mo nagpampanunot. Ha? No kumata, pinalpas mo pa iti anak ka iti panagadal na, di nakasapol pa iti trabaho na. Kat matulungan na kanto manggay. Sinikugam mga minag, kat second-year college na palang. Iso abiyagam ti anak ka. Agraman ti ipas ngay ng tong anak yaw.
Di kaya't kung Melinda, adda ka lang dito balay. Jack kaya't ano sa dinula di tanti papanama di kagpakpakada kanyak ha? Joey, Plain housewife ti kaya't kong asawa, Melinda. Tapno maasikaso na ka na impag. Kanda giti agbalintong anak ko. no bilang ta makapasngayak. Kat mayat ni nanang ko ang mga waawir iti anak ta. Di mo kaya't nga agtuluyak nga agadal? Sana na masapol dita. Agtagibalay ka hindi. Nakastati kayat ko. Jack kaya't ngagtrabaho ka. Ipamaysam ti mga sikaso kanyak nga asawa kanti anak tanto. Sana balay, taumdas mo ti sweldo ka para kada tayo. Dakkel ti sweldo kiti kumpanya pagpapayak. Di tayo agregat. Sige, ano kasta ti kayat mo? Sikat ti masurot, Joey. May bisinag, Melinda. Baka nanak. Kit-kitam ngayon ubak ti anak ta. Agpasubo ka kit din. Mangan ka na. Tanagaok mo ti kanam. Ingat na patpatag. Siyak nga asawa mo no ti anak ta. Magsilbi na. Mabit lang nga ron. Paturugak pa iti anak ta. Sakan to subuan. Tarasay. Naginat ka nga agungunay. Ano usam ata kinayat mo, Mat? Si kamot tinangidandanon iti bagim dito'y balay mi, Melinda. Di ka kumamat agsaw iti kasta, Emma. Awan mo ti papabasulak. Mas daawak lang, taapi akas jay mo ni manong mo. Minalam nga agbartak. Anya nga rod, ano usam Itamat lang akas jay na. Ada siguro problema na kan ka, iso akanayon nga agbartak. Ang mga no agbabawi ang asawa kan ka. Anya? Nagsweldo kan? Awan bagas na yun. Ganda tumapay ang masapsapol dito balay. Awanan, imbayad ko na iti utang ko. Ay, kapela dumawat iji inam. Mabain akon. Tunggal awan kwartata. Isudadas asit kak. Nakababain. Magbainam ngay, naganak mo ida. Ingkan, tani, awang kwartak. Umdas kumamot ngamin ti sweldom para kada tayo amin kat. Ngam ibarbartag mo mat ngamin. Arak ti papapanan ti sweldom. Ay, di ka nagsirmoon. Ingka kidain. Dumawat ka iti kwarta ni nanang mo. Sigurado. At damot i-remake ni tatang mo. Ijam ngamin ti panagbarbartag mo. Hoy, di nakmanlapdan. Tapakaragsak ti raramidat. Sige. Nukas tamat lang. Nasaysaya at nagawid kami pahilangi di balay. Akadwak ta anak ta. Jakon makaano si tidanam. Tapasik matla konsumisyon ti palpalakam mo kanya. Ikaw na. Makamu ka. Apay ti ko nang lapdan ka. Sige! Pumanaw kayo lang! Adda ka mo, anak ka. Nadamag ko iti inam nga adda ka no ibagam. Kwa, agkit dawak ko maiti pabor kada kayo tatang. Pangaasiyo, ikandak ko mapay ti may sa agundaway. Kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ay, anya nga ita. Marik na mong tirigat at asawa na. Tapno mom, dumandano namin kanyak nagiti mapaspasamak ka na kayo. Anya, agbabawi ka na nakiasawa. Uwan nga Ruth. Jakmat nga minim pagkarupa konsumisyon tipay kanyak ni Joey. Napatpatag nagiti barkada nangam siya nga asawa na. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Arak kan sugal ti papapanan ti sweldo na. Ala, ikan ka iti maudi agundaway. Hanggang saya atem ti agadal Tanay, pagrigriga ta ti kwarta nga ramatem. Wag? Uwan tatang, ikarik. Ipamaysak ti agadal, kat nipay lang nanang ti mga wawir iti anak ko. Kabayatan ti panagadal ko. Pumanaw kayo, adi kayo nagpakada iti kabsat ko? Manon nga aldaw asana nagawawid ti kabsat mo. Isu asikala ko man ti mangibagakan kwa na inton sumangpat. Ada lalaki man niya. Anya ka din dahi tangay bagbagam ipag. Ibagam man ti agpaiso. Ada lalakim kat sumurot kayon kan kwa na?
Sana pud no dayta. Awan lalaki. Apay nga ron na pumanaw kayo. Amok Agdan nang iso katam iti kabsat ko, Melinda. Maala, siyak ti makaamo ang mga uawir iti apo ko, anak ko. Basta igaad mo nga ron ti aghadal manan, Uwan nanang. Maudi na gundaway mo da ito'y Melinda. Tano ulitam to pa iti inaramid mo. Pasensya kan. Ngamsanda kanto na matulungan. Ikarik, nanang. Agsingsingpot akon. Ipamaysak ti agadal. Umadanin ti panaggraduar mo, anak ko. Nabayag kayo matan dito'y balay. Ngam aging gaita, di na kay pulos sinarungkaran ni Joey. Makumikum lakit ti JT Bisyo na nanang. San kayong agsarsarita iti cellphone? No daduma, agsarita kami. Ngam manmano, ta isi-isnabak ti awag na. Anya? Pagawawidan na kiti lugar da. Ngamjak imanugot tapang panunutak ti panagadal ko, nanang. Ay, nakakablawan da ka, anak ko. Nakalpas ka matlagan iti panagadal mo. Agyaman nak nanang. Utang ko ti amin kada kayo ken ni tatang. Kat itata nakagraduara kon. Ti pa nag-examen ko ti board exam ti sumaron nung asikaswag. Takayat ko ti makatrabaho. Anay, da kayo maghayam Melinda palasang ko. Ay na, da kalanda pokok. Kaing ingas launay ti amana. Karbon ka pinatalaga. Malala, sumra kayo. Ay na, agyaman kami, nanang. Ay na, naimbag man ta nakalagip kayo api masyar. Uwan, nanang, tani. Saan matan ang makalagip ni Joey? Di na kami matsarungkaran ng iji lugar mi. Ay, manmanon nga agawin ni Joey dito balay balasang ko. Naikat pa ikit din iti trabaho na. Gapo iti kinaartek na. Anya? Basol mo ti panagbarbartag ti kabsat ko, Melinda. Hinatap na ngamin, anak hilalaki ka, iso apimanaw kayong agina. Ala, sana po no dahi ta ipag. Awan lalaki. Basta, basol mo, no adadakas ang mapasamak ka ni manong ko, gapo iti panagbarbartag na. Tapinanawan niyo ngamin, iso nga greb-rebel din. Anya? Nanang! Apay, Melinda! Kasi kada pakaragsa ka, anak ko. Nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako niti trabaho. Anya? Ay, nakit agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Ni katugangak to imawag, nanang. Mabit lang, ha? Hello, nanang? Ay na, Melinda. May kadagos dito balay. Ha? Apay, nanang? Natayan ni Joey. Anya? Nabalbag kasi magpati ni Rabe. Inturog na. Nalayon na batan. Sana na nagring bayasan ko. Joey, oray nagbalin ka ngay responsable nga ama ka nasawa ka na kami iti anak ta. Hinayat ka lang ta. Nagbalin ka na pa sa tibiyag mi nga gina. Iso ang nasakit mo't para kanyak ti ipupusay mo. Joey. Gusto daytan, Melinda. Di kan agin sa sangit dita. Tamok tumatla pa karagsakan ti ipupusay yung tikapsat ko. Sana pudno dayta, Emma. Pudno! Iso abasol mo ti ipupusay ti kabsat ko. No di mo ko mapinanawan, saan anapasamak kan kwa na ti kasta. Lalakiro. Saan man mo't atila ibagbagam ka ni Melinda? Di ka lamaasyan kan kwa na, Emma. Pudno matabasol na ti ipupusay yung ti kabsat ko, nanang. Nagrebelde ni Joey gapo kan kwa na. Pinanawan na, tasimurot iti sabali ang lalaki.
Awan pamanagnag mo, iti day nga ibagbagam. Kita nyo lagi pa nagkaukawas nan Agpaspasiksi. Madlaw nga agpapaaram. Ang pangkit di Kunamlan no asino kapintasan. Nalahos ton. Nalabas ka mat. Natayan ti kabsat mo ngam di mo pa'y maawat ni Melinda nga ipag mo. Saan ko nga ipagdayjay? Tapinanawan naman ti kabsat ko. Simurot iti sabali ang lalaki. Sungbatam kit di day taawag mo. Ni Ferdinand yung mauawag. Mabit lang nanang. Asino man na Ferdinand day ta. Basta. Hello, babes? Asino man nga taday dya alalakin. Agduduma lalaki ti umawawag kan kwa na. Kan kasla amin da kat awawagan na iti babes. Babes na nga ta amin da gijay akataw-tawag na. Apay nga aglaladot ka, Emma. Masikugak, nanang. Anya? Asino ti matasikog mo nga Ibagam ta kasaritak tagkasar kayon. Di nak mabalin nga ikasar, tada asawa na. Anya? Di nak kanubaybayan. Sinaan nanto kano di asawa na, tasyak ti ayayatan na. Agurnong kano iti pagpaanalda. Anya? Ay, basta sinamon, tanarigatan. Ang mga nuray tatip. Ay, ayatat ti amati sikog ko nanang. Urayik asinaan na ti asawa na. Aniya? Tatang, agsara kayo dito laundry shop. Tapno makainan na kayong matan. Malaman. Ano pala ti customer? Madamdaman to na nakaw. Ay na, nabannog kayon. Ay na, ado kami agtitinulong. Tadamod na gititang-tang da na makaduami kanina nang yun ito'y. Kunak ngamin nga ginana kayon ngam di yung mat kayat. Maburing kami iti inam nga wana araramiden. May anak ko. Exercise mi nga ron da ito'y. Si kaki diti aginana, ta kagap-gapom la iti trabaho. Ngamada ka man dito'y laundry shop. Ay na, urayan kayon, tagigiddan tayon nga agawid. Ay, una. Ay, agyaman na ka nakaw. Ay na, nakasingsingpet ka nga anak. Saan ka nagbaliw Apolos? Nga oray na pintasan ti biyag mo. Adun ti negosyom. Nakagatang kapain iti balay tayo dito'y syudad. Hanggang saan ka lata nagbalbalew? Apay ko mga agbaliwak ngay. Da kayo ti inspirasyon ko nga agbibiyag. Isa rumbang latulungan kayo. Kat numabalin, jak kayat nga agbannog kayo. Iso nga agbiro kak pa iti kanayunan akadwayo. Agipas kilak di tarwar. Naimbag nga oras mo, Melinda. Si kaamat gayam ti masabat ko. Ha? Sino kay tayan? Alamat. Di na ka din mabigbig. Siyak ni Emma. Ha? Ala, ay, sorry. Di ka nailasin na dagos, Emma. Si kagaya man dayta. Ala, grabe mat ngamin ti kimot tungam. Ngimisit ka, iso di ka nabigbig a dagos. Kasano ajak ngumisit. Katinal daw arumwara ka mapanagbirbiro kiti panggadak. Tila mas master ka. Tapno adala ipakan ko kadagiti upat nga anak ko. No kasta, nakiasawa kan? Awanan. Nabayagan a pinanawan nak ti ama dagiti anak ko. Tas igod ngamin nga dasawa na. Anya? Amang ano, adamo mapangisiragam kanya katrabaho. Uray katulong ditan. Basta stay out tak. Tawan kadwa ti inak ang mga sikaso kadagiti anak ko. Sige. Adda pangisir kaken kano kayat mo, Emma. Diyak lang pagaro pa ko amat gayam dahito nang isargam kanya ka laundry shop. Ay na, bimak ng kagayaman, Melinda. Saan mat? Ay kat ano sa mga ruteg trabaho dito'y tauray na yun nagtutisweldom. Ay na, agyamanak, Melinda. Makasangit ak itinakaro aragsak ko tandang trabaho. Makasangit ak matitinakaro apain ko kan ka. Kapo iti panagsasaok iti agkakasakit iti kan ka. Pakawanan ako, Melinda. Sapay ko matama pakawanak.
Ay na, awan day jayan. Nabayagan apasamak day di. Iso alipatamon. Linipat kun day jay, Emma. Biyag. Di tao. Oh, nasa papayla ang lakay. Ngam nakapulis ka mat. Sa dino ti papanamaya. Mapanak iti balay da Tata Joel. Nag-text ngamin itay. Naku nana, mapan ko kano kita, hindi pakontrata na balay da. Nasaya at ngarod no kasta. Ngam mabiit laang. Saan tapay mat anamigat? Ngam rumor kan? Bakit? Itay pa yan nakaturog kayo iti anak ta, nanganakon, nagkapiyak pa yun. Kasta ka di. Alang ngarod, ingkan. Ang mga no agur-urayan kan ni Tata Joel. Sige, sigat imakam mo iti anak ta. Inakon, wan? Sige nga Rod, agan-anad ka. Ay na, nakaragrag sa kakunay bakit? Lakay. Lakay, apay. Sakti mang kontrata iti balay da Tata Joel. Kinapudno na, talo kami ang nagrarana itay iti balay da. Adamat lang mangayat ko maamang kontrata. Agam ti pagyamanak. Siyak tinangitalkan na. Kasta ka di lakay. Ay kat nasaya at nga Rod apag iso. Umadanin ti enrollment dagiti ubing tapno adabuspusan da. Wan bakit? Awagak dagiti sigud nga ayaba ka labor ko. Iti kasta, mangrugi kami. Ne, si kamad gayam ti masabat ko manang tesi. Nagapwam? Ay na, nagapu aki di pagadalan. Napan ko in-enroll ti anak ko. Si Kangay, na-enroll mo ka din ti anak mo. Ay, awan manang. Ngam ijay ili. Ngamin, manginaan kami una iti tuition fee ijay private school. Kasta ka di. Da kayo ngay manang. Dito'y kadimot nga enroll ti anak mo. Wan, pampanunutak ngamin, no ijay ili, agpasahim at laabinigat. Ay, sabagay matkit di Ay, imbag ka pa'y manang. Private school ti pagadalan ti anak mo. Angam siyak, anusan na iti public school. Ay na, awan matlat nagdumaan na. Iso na lang ta medyo dakkel ti tuition fee iti private school. O, gari anak ko, saysaya atam kumati agadal, ha? Una nang. Panunutom adakkel ti bayadan tayo iti tuition fee. Una nang. Ikarik nga igaad ko ti agadal. Grade 7 akon. Kaniti private school pa iti nag-enrollak. Wan anak ko, iti kasta, matutukan ka ijay. Anya? Dito'y private school dito lugar tayo, ti pagadalan ti anak da pare Dario ko nang bakit? Wala kay. Isumot ti naibaga ni Maritesi itay na sabat ko. Kung mo lang kabalan da, bayadan ti tuition fee. Takon ti private school da. Ha? Sabagay, dakil mo kit date, kupitin ni Dario kadag iti kontra tayo na babalay. Anya ka din day tangay pagbagam tunay. Ay kay pudlumay. Manulang mati sweldo ti construction worker akas kan na. Kumpara kanya ka mga opisina. Anya? Iso nga mo kadakil ti makupkupit da dya tao. Nadamag kunto pa'y adi na kano iti ti husto atangdan nagiti ayaban na laborer. Lakay, asino kumamot ti nakaibagay ti daytaken ka? Saan na nasken nga ibaga? Kan may sa, nadamag ko nga gipuspuslit kadag iti materyales nga ilakla ko na iti junk shop. Nukas jay, awan ti akin balay. Ni, daytoy lang tinabati iti sweldom lakay. Agreklamo ka? Sika na, agtrabaho ta kita naman ti mabati asweldom. Anya? Amo man nakalunak. Iso tunggal pa nagsusweldo, makaltasan ti sweldo. Amok kat anakalon ka. Ngam saan matakastoy ka basti tiyaw awat mo kanya kasigod Anya la, kada taon ta nagadupay reklamo na. Di ka pa agyaman, tayawatan ka. Anya? Ay, kasapulan ti anak ta ti tuition fee na. Umdas ka di dayto Hoy, di nakpag-hybe-hybladan si kanay. Ang mga numatong pa ka. Anya? Nanang,
mapana ko nag-eskwela. Adda ka din internet tata nga pag-tuition ko. Ha? Ngamin? Idi pa'y napanalawas tinaudi nga aldaw ti pa nagbabayad. Ngam aging gaita, jak pa'y nakabayad. Kanayon nga ipalagip ni teacher mi, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay, pasensya ka na. Ada intad ti amam akwarta ngam. Igatang ko iti bagas tayo jay. Kan nagbayad ak kadag iti bills tayo. Nanang, di ka madanagan. Padasak ti mapan umutang kadag iti kukumarek. Bareng adda mautang ko, kat makabayad kan intun bigat. Uwen, nanang. At iti kwarta, bakit? Sweldok deta. Agyaman naklakay. Malagatangan mo namin nagiti masapsapol iti balay. Di mabati, isut ibangkom. Wen lakay. Mapanak a grocery no altaw. Kalpasan na, dumagasak matan ije bangko. Ala, sikan ti maka mo, bakit? Manang Tessie, ang mga no da kwartam dita, umutang ako ma. Ha? Ay, awanan kami ngamin ita. Kinapudno na. Saan pa yan nakabayad ni Jo ije pagadalan? Mangrabrabak kan samat, Jonah. Si kapay ti umutang kanyak. Idin to tamang opisina ti asawam. Dakil ti masusweldo na. Pudno amang opisina. Ngamay na, no amumla ko ma. Dakdakkel ti may kalkaltas iti sweldo na iti binulan. Ngam ti mabatbati, gapu kadag iti loan na. Anya? Wen manang Tessie, pudno ti ibagbagak. Ay na, numdas la ko matiyaw awat na kanyak. Sa anak ko man nga umutang kan ka. Kasta ka di. O ala, pautangan ka pailaan. Apag iso, kasusweldo nila kay ko itay. Kasta ka di. Ay na, agyaman ako unay manang Tessie. At damat la pagbayad ni Joy inton bigatan. Umaylat na ti mayag na minom, tadang kaya nak. Si kamot ga Anthony. Inom kamot nga agmay-may sa. Sapay rumabiin. Manong dari. Umay kakitita minom ta. Sana ba ito lang mat. Ay na, pasensya kan. Lik-lik-lik akong na itabisyok. Numabalin, jakon kaya ti uminom iti arak. Ang mga numaawis akmanan kat maisublik manan ti kinaartek ko. Ano? Agawit takit din, ang mga aguruuray kan dagiti aginam. Sige naman manong dari. Ito lang awisan ka. Payan lang pala. Wala, may kakit din. Kaya na dapay ngamin trabaho inton bigat. Darigat na mabarte ka. Napay nga trabaho ka ba lang manong. Dakil mo ti makupit mo kadag iti mawawat na kontratam. Anya? Puno mo na. Nakakita may iti construction lang ti trabaho na. Yan isumutin ti masasensa. Ne. Sabali day bagbaga mo na, Tony. Naporte ka, manong. Amo ka ti bagbaga. Nandamag kung tubay nga laklakom na iti pospuslit mga materialis. Isa dakil ti kupit mo. Agasa? Private school pa iti pagadadalan din mo. Ay, panawan kan, Tony. Ituloy mo lat tate aginom. Gimbabak na nga karuba. Nga magtataon mo titisana na sayat. Agila ko iti materialis di aking balay. Napno iso ti kupit na. Kasay. Nakapabalay ka po iti kupit. Nalakay, nabartag ka manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nakababain ka dagiti karuba. Pumanukkaw ka, sapay rabiin. Urasan ti panagiinan na. Bibiyang ko ka dagiti madistorbo. Umayla tati makabal sangwa ko. Umunag kan, iturog mon. Ang dapat trabaho minton bigat. Di na nga diktaran siya Jona. Mga nusikat ti pangipapasak iti pong totonay. Anya ngamin ayat ti parikot mo. Api akasta ti pukpuk ka mo iti karuba. No nasakit tinakam mo gapulang iti panagasenso ti karubam. Dakas nga apal dayta.
Gaputa di mo kaya ti malamangan. Ano? Siyak sakit di ti paspasagidan ni Tony iti pukpukaw na idirabiya. Wan nga rod lakay. Awan mat sa bali a construction worker ditoy. No saan asika. Ay, bayan tayo. Tinapatag. Sana po no ti bagbagana. Siguro, dakas lang apal na dayjay. Iso akas ti bagbagana. Nagalas at talaga ti ugali ni Tony. Sipod pa'y. Iso lang ti kasta ditoy. Amin a kaaruba na. Apaan na no adda makita na asumaya at tibiyag na. Ay, nga rod. No agsasao. Kunamlan di na kasapulan titulong dagiti kaaruba na. Bayan tayo. Ibagana lata ti ibagana. Tinapatag. Nadalos at trabaho ti pagtataudan ti kankanin tayo. Igaad tayo kiti ti agtrabaho. Kani. Imunan ang nag-lockdown ni Manila. Kapo iti dahi ti agrara-ira a coronavirus. Amangan no sumarunumutan diti probinsya. Salbak kiti kasoy! Makat... Ay! Una yun na yan. Apay manan ay alakay. Apay akas na tila nga managawid. Naikatak iti trabaho. Anya. Ay, Ay, anya ngay. Inikatdakan ka puta kanayon kamot ngamin ngaglangan. Imbag kumaan o valid dagiti rason mo. Ngam saan mat? Agabsent ka. Gapula ang tanasubraam ti arak. Kasano pa itan? Kasano nag-lockdown dito lugar tayo? May pari ti rumwarga po iti agrara-ira a virus. Anya ngay ti kanan tayo. Ay, kunakon kat. Lockdown nandito lugar tayo. Nga rod, bakit? Naimbaglaangan lakay. Taadamot basit na iduldulin ta akwartata. Tanuawan, kasano tayon ngay kat maiparitan ti rumwar. Nga rod. Imbag lang ang daigatang itikanan tayo, ita a pandemya. Iso na saya at tanapanunot mo tinang ibang bangko idi adda trabaho. Wan lakay. Iso nga gyaman nak tain-inted mo kanyak dagiti sweltong. Ita, saan tayo nga agparikot iti igatang tayo iti makan? Ay, kasano itan? Awan ti iso amin iti balay. Awanan ti maisaang inton malam. basta ya. Ala, siya kundi makamo. Mapanak ijayan tananang inton malam. Kat kasanon nga no awan. Ay, ibagbagak ngamin kan ka idi ano mabalin. Mangibang ko kamot iti uray basit. Tapno da mausar. No kastoy nga awan trabaho. Anya nga ita. Sao kala sao. No kayat mo, sikan ti mapanag diskitar iti maisaang. Ay na, unay kamutan. Maramit mo pa'y latag sa umot iti kasta. Ala, ingkag diskitar, no da madiskitar mo. Ngamnawan, makamu ka. Mabisinan dagiti anak mo. O anya, nagawid ka nga ima-ima. Anya nga iti pangrabyan tayo. Napanak ijayan tananang. Hanggang isumulan. Parikot da no pagalaan da iti isang da. Anya? Bakit? Padasim nga tatimapan ka dagiti ko kumarin. Saan na bali? Sukatan tayo mo lang. Apa man na makasapo lang iti panggada. Ay, awan amok nga sitga kita. No ni manang tesi, mabain akon. Ngamin, aging ka ita, at dapay lautang ko kankwana. Jak pa'y nabaybayhadan. O, Jonah, si kamot ti masabat ko. Sa dino tinagkapam. Kwama ng tesi. Naggapuak ijayan ni Mari Suping. Bagas samat day taimot mo. Wen manang. Kinapudno na. Awan nga minin maisaang mi. Iso ang napanak pa'y labing mulod ijayan ti kumarek. Kasta ka di, ngam saan nga umdas day ta akan ninyo iti mabayag. Pangdwalaang nga aldaw day ta. Ay, wen nga rod manang. Awan mo't nga min trabaho ni Tonin. Samay sa, kastoy pa'y mo't a lockdown. Narigat ti mapanagsapol iti panggadan. Ay, wan nga rod. Maala, umay kanto ijabala inton malam. Adda itod mi kada kayo. Ha? Orayan kanto, ha? O, adto'y Jonah. Alaom da ito'y bagas. Imbag lang addamot abas tuyo. Ay na, agyamanak. Kinapudno na.
Parikot kong agpaiso no sa di naman ng ti pangalaki ti isaang mi. Awan anyaman na. Awan sa baling agtitinulong ita no saan ada tayo nga agkakaaruba. Kani, alaam da ito'y 2,000. Imbag lang nga igatang yu iti masapsapol yu iti balayo. Ha? Ay naman ang tesi. Ado na yan ti utang ko kan ka. Saan na bali? Pakaragsakan mi ti tumulong kada kayo. Mababain akon kada kayo manang. Ure kas jeti na isaw-sawang ti asawa kiti kalabas. Ngam, kaya't yulat ta ti tumulong kada kami. Di mon panunutan day jay. Lipate mon day abanag. Manong Dario, mababahin ako ni kada kayo. Ado dagiti sana nasayahat nga nararamid ko kada kayo ti kalabas. Agam, nagtalinad lata ti kinasayahat ko kada kami. Tony, Pakawanan nak manong. Kinapod nung na, nawan kayo tumultulong kada kami ita. Diyak mo, no sa day no ti pangalaan mi iti isaang mi ita lockdown. ayos lang, Dayjay. Tinapatag, naamiris mo asaan na nasayat dagiti inararamid mo, Tony. Aklo nak manong. Tinagtagibasit kan inuy-uyaw ko ti trabaho. Agam ita, sikat ti ad-ad tumultulong kada kami. Anyaman ti trabaho tayo. Malakit dinadalos, awan pare ko. Ora construction worker lamang ko na. Saan tayo kumatagtagibasitan? Gaputa saan at ikinangato ti rangko. Wano nagadalan ti pagibasaran ita panawan. Diskarte ti kasapulan, Tony. Tandaan am dayta.